دوستانہِ خۄداے سلسلہٕ کِس یتھ پوسٹس منٛز چھُ اَسہِ آز انتخاب کوٚرمُت حضرت بابا یوسف جلالی رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد یِم ترال علاقس میڈُر ناو کِس گامس منٛز مدفوٗن چھِ اُمید چھم سٹار سینڈ کٔرِتھ کٔرِو تُہۍ اَسہِ سپورٹ لایک تہٕ شیئر کرُن یہِ نہٕ مٔشِد گژھِ بابا یوسف جلالی رحمتہ اللہ علیہ چھِ 10ویں صدی ہجری یا 16ویں صدی عیسوی منٛز ظٲہری طور حالے حیات ٲسمٕتۍ یعنی تِم چھِ سلطان العارفین حضرت مخدوم رحمتہ اللہ علیہ حضرت بابا داود خاکی حضرت خواجہ طاہر رفیق سٕنٛدۍ ہم اثر ٲسمٕتۍ دپان تِم ٲسۍ شہرِ سری نگرٕکۍ حبہٕ قدلٕکۍ روزن وٲلۍ تِم روٗدۍ واریاہس کالس وستوٗروَنس منٛز عبادت تہٕ ریاضت کران غٲلباً چھِ تِم نِشاط کِنۍ وستوٗروَنس منٛز دٲخل گٔمٕتۍ تِکیازِ رٮ۪وایت چھِ زِ تِم ٲسۍ سوٚتُر خانہٕ گُنٛڈ پننہِ ٲخری قیامہٕ خٲطرٕ پسنٛد کران مگر دوٚیمہِ طرفہٕ ٲسۍ شیخ محمد باقر علیہ رحمہ تتہِ روزُن یژھان ٲخٕر کوٚرُکھ حضرت سلطانن فٲصلہٕ تِمو لٲگۍ دۄشوٕنی ہٕنٛدۍ آسے مُبارک اسمان تہٕ ییٚمۍ سُنٛد آسہٕ ییٚتٮ۪ن پیوٚو سۄ جاے میٖج تٔمِس بابا یوسف جلالی صٲبس آو میڈُر حصس تِمو یُس ناگ سوٚترِ کوٚڑمُت اوس پننہِ روحٲنی طاقتہٕ کِنۍ اوٚنُکھ سُہ پانس سۭتۍ میڈُر ییٚمیُک آب صدی وادو پٮ۪ٹھ اتِکۍ لُکھ برتان چھِ تِم چھِ پانہٕ نیترٕ ورٲے ٲسمٕتۍ ٲخری وٲنٛسہِ منٛز أنِکھ پننِس أکِس بٲے سٕنٛز کوٗر منٛگتہٕ ییٚمِس ناو اوس شاہ بیگم صٲب تِمن کوٚرُکھ پننِس خلیفہٕ سید میٖر حسن شاہ بخاریَس سۭتۍ عقد تہٕ لٔگۍ میڈرِ ہرٕ پورِ تتھ جایہِ روزنہِ ییٚتٮ۪ن وٕنکٮ۪ن تِہُنٛد آستان چھُ تِہُنٛد یہِ خلیفہٕ اوس سید نعمت اللہس فرزند یس بُڈِبب سید حسن منطقی سٲکِنے اونتی پوٗر ٲسۍ مرحوٗم محی الدیٖن حٲفظ چھِ بابا یوسفس متعلق 26 شعرن منٛز فارسی پٲٹھۍ حال بیان کران شیخ یوسف بود شیخے پر کمال دائے ماں بود دست محوے ذوالجلال در کمالاتس چہِ گویم وصفہِ او چوٗنہ دانم تاچہِ خانم وصفہِ او مطلب بابا یوسف اوس صاحبِ کمال بُزرگ یُس ہمیشہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِس ذِکرس منٛز محو اوس آسان تٕہنٛدۍ کمال کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ بیان کٔرِتھ تیوٗت ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ زٲنِتھ زِ تٕہنٛدۍ وصف تہٕ صفت کرٕ بیان بابا یوسف جلٲلیَس متعلق چھُ پیٖرزادہ حسن شاہ خۄیہِ ہٕنٛدۍ مۄخصر پٲٹھۍ لیکھان زِ تِمن ٲس ذات کنٹھ تِم چھِ پننِس مُرشِد خواجہ رفیقس سۭتۍ أکِس جایہِ دعوتس ٲسمٕتۍ صاحبِ خانن آسہٕ تِمن کِژھ گاڈٕ رٔنمٕژ بابا یوسف اوس نہٕ ماز گاڈٕ بیترِ کھٮ۪وان تِمو ترٲو گاڈن نظر تہٕ گاڈٕ گٔیہِ زِنٛدٕ اتھ پٮ۪ٹھ ووٚنُکھ خواجن جِنہٕ یہِ کیٛاہ کوٚرُکھ مےٚ چھُکھا کمال ہاوان ژےٚ ونے بہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ جِن اکھتُے ٲسۍ تِمن 62 جِن تہِ تٲبیہ تِم چھِ ژھاوجہِ دۄد وۄپھل ہاکھ تہٕ ہندِ پٮ۪ٹھ گُزارٕ ٲسمٕتۍ کران دپان اکہِ دۄہ ژوٚٹُکھ وۄپھل ہاکہٕ ؤتھٕر تتھ گٔیہِ کرٛپٕچ آواز دوٚپُکھ یتھ تہِ چھُ زُو تمہِ پتہٕ روٗدۍ صرف ززریومُت وۄپھل ہاکھ کھٮ۪وان بقولہِ محی الدیٖن حٲفظ بود تنہا در کوہستان جائے گیر آز ہما نفرین باحق دل پذیر ساگِ کوہی اکتفائے روزیش سنگریزا بسترو بالین یش حٲفظ چھُ تہنٛدِس وفاتس متعلق ونان 988 بگذشت سال ہم زِ تاریخ رسولے بے مثال مطلب ہجری سنہٕ 999 اوس ییٚلہِ تِم ییٚمہِ دُنیا درٛاے 12 تاریخ از ماہ محرم
ہوائے مختلف آمد بعالم مطلب محرم ریتک اوس 12 تاریخ حسب موسم بود فصل بہار ہم گلو بلبل بہم در لال زار 4 روز بعد نوروز رفتہ بود شیخ حق عاظم بجنت رفتہ بود مطلب موسم اوس سونتک نوروز پتہ 4 دۄہ سپد حضرت جنتس کن روان امہ تل چھ ننان تم 5 مارچ 1560 یعنی 12 محرم 919 ہجری وٲصل بحق سپدمت توے تہند عرس زونہ ہند 12 تاریخ کُنہ فروری تو کُنہ مارچس مز مناونہٕ یوان 12 چھ تہذ باوزِ شاہ بیگم صٲبہِ ہٕنٛز ذُریات تہرِ بنڈار کران ساداتن ہند پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گرٕ چھُ تِلہٕ تہر اور کھاران تہٕ تِمن ایٖصالہِ ثواب کران باقٕے چھِ عقیٖدت مند 30 زوٗل کٔرِتھ یہِ بوٚڑ دۄہ مناوان وۄنۍ چھُ کینٛژو ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ زوٗلُک رسم آمُت بنٛد کرنہٕ حٲفظ چھُ برونٛٹھ کُن ونان جایہِ مدفن شُد بہ مِڈروٗ درمیان آفریٖن بر خاکہِ او از مستعان جایہِ ایشاں شُد خلیفہ زمان میر سید حسن بود اسم شان اب ایشاں میر سید نعمت اللہ پشت بہ پشت تا علی مرتضیٰ اسم آمش میر لالا پیر بود ہم نصب از سیدانے کریر بود مطلب زِ تِم آیہِ میڈرِ دفن کرنہٕ تہٕ تِہُنٛد خلیفہٕ یعنی گدی نشین بنیو سید میر حسن شاہ یس عام پٲٹھۍ لالہٕ صٲب یا لالہٕ میٖر صٲب ونان ٲسۍ ییٚمہِ سُنٛد گۄڈے ذِکر آو کرنہٕ زِ سُہ اوس حضرتن باوزٕ زامتُر ہم نصب از سیدانے کریر بوٗدُک مطلب چھُ زِ گوٚو کہِ سُہ اوس حسن صٲبہِ منطقی ووٗنٛتھۍ پور سُنٛد زُر مگر بیسکلی ٲسۍ تِمن ہٕنٛدٮ۪ن جدن منطقی برونٛٹھ بخاری ونان پٹن کریرٕکۍ سید چھِ بخاری تہٕ منطقی صٲبُن خاندان تہِ چھُ ژکہِ بخاری البتہ سید حسین منطقی ٲسۍ منطقس منٛز یدِ تولا تھاوان توے ووٚنُکھ تِمن منطقی تہٕ پتہٕ تِہنٛدِس فرزند حسن صٲبس تہِ ووٚنُکھ منطق بابہٕ یوٗسفٕنہِ میڈُر یِنہٕ پتے بسیو یہِ گام تِہنٛدِس گندی نشین یا خلیفہ سید میر حسن شاہ تہٕ بابہٕ یوٗسف صٲبنہِ باوزِ ہٕنٛز ذُریات روٗز ہُران تہٕ پتہٕ روٗدۍ بابہٕ یوٗسفٕنۍ عقیٖدت مند بیٚیو جایو پٮ۪ٹھ یِتھ اتکِس بۄنہٕ پوٗرِس منٛز آباد سپدان یِمو منٛز چھُ تانترین ہُنٛد جد گۄڈٕ تہٕ پتہٕ دِوسر پٮ۪ٹھ ٲتٮ۪ن ہُنٛد جد اور آمُت ششمدیٖد گواہن ہُنٛد بیان چھُ زِ بابہٕ یوٗسف سٕنٛدِس آستانس پٮ۪ٹھ چھُ شبِ جمعہ سٕہ یِوان ہٮ۪تھٕے سلامہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ حٲفظ سٕنٛدۍ بیٚیہِ کینٛہہ شعر پیش زیرِ رانش شیرِ نر آمد دواں ہم چھُ اسپے زر خریدا بیگ ماں ترکِ لذت ترکِ شہوت کارِ او حسبن اللہ بس ہو اللہ یارِ او